Ang nakaraan sa Angkol near EC. Ano to, mista? Tirahin ko na? Bombay! No! Wait! Kinsa man eh? I'm the one who talked with you on the phone. You give me lifetime internet. I'll pay you 10 million right now. Do you remember me? Mr. Waragood? Do you? Yes, my brother, I still remember you. Yes, I do. I do remember you. Pantalpak na ni. What is your jobless, my friend? I can offer you lifetime internet without using a Wi-Fi. Do you want me to help you that? Baka power man din yun. Ang bait dito, mister. Ano ba ginagawa? Ano ba yung bayad? Pira man di ito. Mr. Waragon, come. Pira to, mister. Welcome to my house. Ano ba yan? Here. Ang here ba, here? Come. Mister, Ano? siya nga pala, hindi na kami magdugay. Bakit? May pupuntahan pa kami. Ganun ba? Oo. So, paano yan? Yung ano? Ihatid ko muna sila sa... Yung bahay namin, ha? Pira. Tinig tayo ba? Baka makasabot sila ba sa atin? Ay, Ako na bahala dito. Sige. Basta, Basta ha? kita tayo sa ano. Tumawag ka sa akin pag ano na. Basta, ako na bahala. Sige. Sige lang. Salamat, mister. We'll go to your house, ha? And I will prepare you a food. Ha? We'll eat, ha? I am Uncle Mirisi. Oh, Inday Raul. Tilawin ni. O ni akong ginakaon dito sa abroad. Ano ba? Ano sa man ni tita? Ikaon, healthy na siya. Para na siya sa imuhang muscles. Murali siya sagbot. Hey, Osang. Ay, kauyaw. Kaon. Sige, makaon ko. Ay, mamaya ka. Lagi eh. Kaon. Uy! Janing, nangaw na tayo ba? Uy, Mirisi! Dali na! Kaysa man mo mga kauban? Nako'y bisita. Tagal ay nasod ni. Come here, come. Janing! Mr. Waragood. Hello, good afternoon. Mura man nagkatong mascot sa Densho Kells. O, kisa ng isa. Indianong hilaw. Ay, lo. Masa gibunod sa pansyon, tita? Sino pang istorya ng mga animala ni? Di man masabtan. Ako saan silang sabuton kay diri taman dato. Kwartahan ni gikan sila kapro. O nang diha sa mo kay sabuton sa ako ni sila. Ha? Pangaon lang mo diha, pangaon lang mo. Tita, unsa mo to sila? Uy, ang isa kay murag mag-farmer sa Battle Realms. Hoy, ang mga attitude. Ay, sorry, tita. Sorry. Be friendly, okay? Sorry. Hay, sige lang puhon. Maloy Ginoo makabalhin tagbalay. Para mas makaginawa po tagamay uy. Unsa kag mga ligo tagdagat? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile. Wow. Ang ganda talaga ng lugar nyo dito, mista. Oo nga eh. No? Sarap dito sa Davao talaga. Saan nga pala? Ba't umalis ka sa batalyon? Pinauwi kasi ako ng kapatid ko eh para pabantay ng pamangkin ko si Inday Raul. Mister! Namiss ka na ng tropa mo. Ganun ba? Nya, kamusta naman pag-stay mo diri? Okay lang. Ang problema, Ang yung problema? pamangkin ko, palaging nagpapabadling. Ano pa, badling? Yung ano ba, pasaway ba? Palaging pasaway talaga. Lumalakad sila ng gabi. Ganun ba? Mista, Oh, ano kaya kung i-training natin sila? Para tumino naman. pwede. Ah, magandang idea. Sige! Bombay! Left, right, left, right, left, left, right. Right, left, right, left, right, right, left. Attention! Hindi ka dyan! Mali yan! Attention! Tiga Espanya!
Walang iya. Stomakin! Just out! Basta parang mahirapan tayo nito ah. May dugong bugaw kasi yan, pero akong bahala dito. Basta ikaw ang bahala. Mamu, asa man ka? Matay ang mama do! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I walk away. But I know you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Fade away. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade. But you think about yourself, only about yourself. But what about a lonely night's romantic moment with love, the love? What about them drawing Mamu, okay lang ka? Bulad ug Mang Tomas, pasigbat nimo. Sure ka? Okay lang ka? Ato tag Victoria ta? Nga tag takoyaki. Tara. Sure. Tara na. Bulad. Sige, okay na na. One. Action. Basta. Oh, Siya nga pala. bakit? Magtatpak tayo. Kalimutan to. Hindi na kami magdugay. Tawa na kami magdugay. Hindi na kayo magdugay. Ikaw magdugay. Ari mo, nag-short, di ba? 1, 2, 3, action. No. Wait. Kata. Ay, katawa ka. Agayo ko. Yagi ba kaya mga panulis sa bulipard mo? Ang ganda mga bata.